Turabasuhuje mwebwe mwese mudukurikiye. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Muri kumwe nanjye Bikorimana Noel. Dore ingingo z'ingenzi zigize amakuru twabateguriye. Inkuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo. Umusaza Twagiramungu Faustin wigeze guhangana na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mwaka wa 2003 yitabye Imana. Abapasiteri babiri ba ADEPR batawe muri yombi. Mu mahanga, Israel yemeje ko yakajije ibitero muri Gaza. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Umusaza Twagiramungu Faustin wigeze guhangana na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu matora ya 2003 yapfuye. Twagiramungu Faustin wigeze kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yapfuye. Urupfu rwe rwamenyekanye tariki ya 2 Ukuboza 2023. Twagiramungu Faustin wari ufite imyaka 78 y'amavuko, yabaye Minisitiri w'u Rwanda kuva ku itariki ya 19 Nyakanga 1994 kugeza ku wa 31 Kanama 1995 ubwo yeguraga. Muri 2003 niho yaje mu Rwanda yiyamamariza kuyobora igihugu nk'umukandida wigenga, gusa aza gutsindwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Icyo gihe yagize amajwi 3.12%, mu gihe Perezida wa Repubulika Paul Kagame we yagize amajwi 95%. Uyu musaza wakunze kugaragara anenga ubutegetsi yaguye i Buruseli mu Bubiligi, aho yahise ahungira nyuma yo kuva mu Rwanda. Reka tumusabire iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Abapasiteri babiri bo mu Rwanda batawe muri yombi. Urwego rw'ubushinjacyaha RIB rwataye muri yombi abantu 4, harimo Pasiteri Karamuka Efrodouard wahoze akuriye komisiyo ishinzwe imibereho myiza muri ADEPR na mugenzi we Mpazimaka Jean Pierre. Uru rwego rwemeje iritabwa muri yombi runyujije ubutumwa ku rubuga rwa X. Nk'uko uru rwego rwabisobanuye, abatowe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Nta makuru arambuye uru rwego rwatangaje ku bijyanye n'ibyaha bakurikiranyweho, gusa bavuze ko iperereza rigikomeje. Bishop Rwagasana wa ADEPR yakatiwe igifungo cy'imyaka 7. Urukiko rukuru rwakatiye Rwagasana Thomas wahoze yungirije umuvugizi wa ADEPR rumushinja kunyereza umutungo w'itorero. Yanahanishijwe gutanga ihazabu ya miliyoni 50. Uyu mugabo ari mu bantu 12 bari abayobozi bashinjwa kunyereza umutungo wa ADEPR no gukoresha impapuro mpimbano. Amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 1 niyo bashinjwa kunyereza. Ni amafaranga afitanye isano no kubaka Dove Hotel. Kubaka Dove Hotel ni umushinga ADEPR yatangije mu mwaka wa 2012. Muri 2017 niho batawe muri yombi, nyuma Bishop Rwagasana aza kugirwa umwere. Mu mahanga, Israel yemeje ko yakajije ibitero muri Gaza. Igisirikare cya Israel cyavuze ko cyagabye ibitero birenga 50 ku munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 2 z'ukwa 12 2023. Ivuga ko yagabye ibyo bitero ikoresheje inzira zo mu mazi, mu kirere no ku butaka. Igisirikare cya Israel kigabye ibyo bitero inyuma y'icyumweru cy'agahenge Israel na Hamas bari bumvikanye. Abayobozi ba gisirikare muri Israel bavuze ko bamaze gutera ibitero birenga 400 muri Gaza. Ngayo nguko amakuru twari tubafitiye naharangiriye. Mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel.